Kawai ni geseng treman sobha syaki imlang salang jong kabri khasi new trap. Kabala pau baha kini gisngi ya korkom syakri pai ba jong ka. Kata ka new trap integrated territorial organization ni ke HITO. Kalah hiar setem marwet riboy district naga benta ban penyar susu yo tunum utendai jong ka. Kumta ke HITO hapo ka jingalam jong ba abor lang dongrum working president ka riboy district. Kalau yo aban penyar yo tunum utendai jong ka. Daga bapen scam ya ke HITO tem marwet area haka santrik undailar alja afulai haka snong killing riboy district. Lapan scam ru ya kate ke area tmai lau ba keni nongrum ujonal satri ringkat bat ke jing sakhi daga jing don lang ki wei pat ki noilam kate ke seng. Kinong kit kam balasa pen scam bat tenrong ya ki kam noilam. Ki kentup yo presiden ba pension seliang, vice president ba friendship langbang, general secretary ba Shempang Imyong, finance secretary ba Mark Star Tangsong, lembat ki khasan ngut ki khot jong kate ke area. Daging imparenti berpaho Berpenyak halaga yin kasan Jing shisha wan sha shi liang ga jing yai sha Daging kiama jing di ben bua Day betul kita lang. Jadi surat jumut. Allah udah presiden. Yang mengadai presiden kembali sikap nama kuat man itu tu ya. Bah, kan. Dan kita kita lang. Kalau sim ini ya. Nimpa man mi kat kita. Dengan tepat di pi kita kat. Bah, pindai nak mengirung haseng. Ngirung haseng ngilai rumah senang. Ngilai rumah thau. Ngilai kerom besar pemen. Hantam kini di border area. Kami pun ada pun lagi. Berjalan dalam benak asal. Ngilai pemen. Kum kita ingin apa? Kami buat kami yang disebut labat ladon dan tak long kau pura atau sen. Hari ini kau nak beli mana? Nanti dia beram yang tak besok yang terbeli dan ada juga saat itu ada juga. Kita kan sini hari ini kan jingyalang berjongi. Nikong akan pau kata kajing so jauh kendiat menila Muslim yang kapor, ande nak kedau kebangin lah ban kiat. Kedeng kata kamu kebala mi terkini mah hapan penjat kata pan mak nak bisa wanum soi ya nengkong hing apan pau kata kajing so ubli terkenrat mengayo ikan ikalan kalenti bengyadon bengnya snok tilang hakane ka jingyalang bajungi metersi nakaliang jong kahito bagi salah ban pendujan yang kakasino labon kiwi kijak seng kikenhon seng balang ndrei kimia aduk banda job ndrei nakaliang kahito kala trei sitong bat kala budden tan aduk pun sayo ya ka jingjob ya kita ki gilong ki ba pau sabar bun ki isu ki bangilale chane satai ki badan ki officer ki ba sim kabu ya ki nong songsinong ki ba ki trei da kata kabor ka jongki ban le don bor henry ni nakaliang kasing imju island Nyele kan pembe terhenti ya kata imlang salang. Dia nak kata kadang ba mimi kiu wala na ide important hay bari bro. Andre nga kerpat ya pisaro manang ni sakman. Ba pipin long tau dekat kapura jong kaseng itu. Pimde ban sungo hangame ban ang bangan ni chalenti sengkian ade useng itu ngan ya shok breu ngan kadrai breu. Horket hordam ya kita ki pide ban bo ya kita kijing tuo kijong pi sha nurok no jong ka merat mo